Ikaze ku makuru agezweho. Abitwaje intwaro bafashe bugwate abanyamakuru bari mu kiganiro kuri televiziyo. Polisi y'iki gihugu cya Equateur yatangaje ko yataye muri yombi abagabo bitwaje intwaro bateye muri televiziyo ya leta mu gihe abanyamakuru barimo bakora ikiganiro kirimo gitambuka by'ako kanya aribyo byitwa live. Babategeka kuryama hasi mu gihe urusaku rw'amasasu n'amajwi y'abantu bataka yumvikana inyuma muri video yafashwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Mutarama 2024. Umuyobozi wa polisi ya Equateur Cesar Augusto Zapata yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X agira ati: mu gikorwa cy'ubutabazi polisi yakoze kuri televiziyo ya TC televiziyo yataye muri yombi abantu 13 ihafatira n'intwaro, ibisasu bituritswa intambi n'ibindi bimenyetso. Zapata yemeje ko abari bafashwe bugwate batabawe bakarekugwa ubu bakaba bari ahantu bafite umutekano. Icyo gikorwa cyo gutabara abanyamakuru bari muri televiziyo akaba yakise igikorwa cy'iterabwoba. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyanditse kivuga ko nyuma gatoya y'uko abo bagabo bari bambaye ibintu bihisha amasura yabo binjiye muri studio ya televiziyo mu gihe harimo hanyuraho ikiganiro mu buryo bw'ako kanya, perezida wa Equateur Daniel Noboa yahise asohora iteka rivuga ko igihugu cyinjiye mu ntambara y'imbunda imbere mu gihugu. Muri iryo teka havugwamo udutsiko 22 tw'amabandi dukora ibijyanye n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu gihugu ko ari imitwe y'ibyihebe. Perezida Noboa yagize ati: nategetse ko ingabo z'igihugu zitangira ibikorwa bya gisirikare bigamije kurangiza iyo mitwe y'ibyihebe. Uretse abo banyamakuru batunguwe n'abitwaje intwaro ubwo bari mu kiganiro kuri televiziyo, hari n'abarimu n'abanyeshuri ba kaminuza ya Guayaquil muri Equateur bahungiye mu byumba by'amashuri by'iyo kaminuza nyuma y'uko hari abantu bayigabyeho igitero. Minisiteri y'uburezi yatangaje ko yabaye isubitse amasomo mu gihugu hose. Abanyeshuri bakaba bazajya biga muri gahunda y'ikoranabuhanga kuri internet kubera ibibazo by'umutekano igihugu kirimo. Ibinyamakuru byaha muri Equateur kandi bikaba byatangaje ko abantu bitwaje intwaro binjiye mu bitaro bya Guayaquil. Iryo teka rya perezida rivuga ko igihugu cyinjiye mu ntambara y'imbere mu gihugu, conflit interne. Nyuma y'umunsi umwe perezida Noboa atangaje ko igihugu kigiye mu bihe bidasanzwe mu minsi 60 kubera ibibazo by'umutekano bikomeye igihugu kirimo kunyuramo. Icyo cyemezo kandi cyari cyafashwe nyuma y'uko umwe mu bayobozi ba kamwe mu dutsiko tw'amabandi gateye ubwoba yatorotse gereza ku wa mbere tariki ya 8 Mutarama 2024 bigateza imvururu no mu zindi gereza 6 muri Equateur.